Nade bapa turang resenina bagi sobat Mazmur, ija apa kita ringan, kejuah-juahan tetap nemani kita. Amin ija apa kita ringan. Mari bahas kesempatan enda si pelajari ka Mazmur ta gunawari minggu si semal si pe-26 kan. Mazmur ta sekalian dape gaya Jawa dengan referen Mazmur 815 nada dasarnya buat kami do senengan A. Mi fa sol si do mi do si sol mi do mi fa sol mi fa sol sol si do si sol mi fa sol si sol fa sol mi. Mari sendirikan selalu kata-kata nah. Tuhan ciptakan kalang atendu si setia umatku. Ajari aku oh Tuhan karena peratendu petangkas kaisi harus kulakukan. Ajari aku oh Tuhan erdalan arah kebenaran du sabab kamkap di batangku kamkap sing kelini aku man bandu aku lalap aranalem. Tuhan cidakan kalang atendu si setia umatku. Ingatlah oh Tuhan perkeleng atendu ras keleng atendu si tetap si nai nari cidakendu alami dosa ras kesalahanku tupung aku mudah dengar. Ingat min aku suwe ras kini ulin duras kalang atendu si tetap. Tuhan cidakan kalang atendu si setia umatku. Sabab Tuhan bujur dengan mahuli kalak perdosa ia jarina gelar dalan arah patutna. Ia jarina kalak meteruk rukur maka ikut kena peratena. Tuhan cidakan kalang atendu si setia umatku. Haleluya, si 162. Mi fa sol mi fa sol si sol si do mi fa sol mi fa sol si do si sol fa mi. Haleluya.
sorangku Nina Tuhan ku tandai ngebiri-biringku jana ikut kena aku. Haleluya, 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 haleluya. Selamat berlatih, menjua-jua ras bujur.